Uria wari MC wa ward ya Natho Samuel Mutura ni amenerete ndwere kuoneka gatigati ka bunge bambunge ya kaunti ya Meru na ngavana Kawira Mwangaza netete na mbere na kumeneria ngavana wa kaunti ya Meru akiwa kinya kirite bia minister atenganeti isigo bunge bionthe kwa ngerekano ugage chigo Kegembe South batina gitikio minister ne kia munini ngavana ake na ugete munini ojo wa ngavana Mutumantu Ethinkia ni abatere kwewa gite tanini bange pamangavana kirithirikari inge mviru norete kinya mukuru wa ngavana Kawira nwe murega baichugo tiga gutonyera ngogetia thirikari. Dennis Mugendi ne agutwa chonkuruki tutaniwe ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na ma-MCA itite na mbe na guke makari akari na bono ubetite na mbe na kumikunira na bamwe kumitonyera na gwitakirira kiao batwe antobeto ba Meru katoriari kabisa ni manto yara toronere ndene parliament embe Meru yani mbunge Meru ene wete wasembandi to ni botomba kuwa batwe Kawira igerio twamwere kanya kuthithia gerio na gerio kira twamwete kanya kuthithia kakorwa MCA uria arari MC wa Natho Samuel Mutura numwe kiribaria bariritie nkusanio iji inkuria sana nkiona bisanga bya kwenda Ndene County lewi mieri 3 itirite tutekuona maendeleo mbagite kwa Ndene County nonto aparagano cia MCAs na ngavana kintu kai bati kwithirwo uthio maendeleo mba kuoneka Ndene na ya Meru County uketho teno shirikiano ba MCAs na ngavana kintu kia mbere ngavana na ndo sinki kedi policy makers county ni assembly ni okulukia policy zira ngavana mbita weka uketho teno shirikiano uthio maendeleo right now tukumya budget twabwithite tukebela mwaka ndo athire mwaka na yo kure kiringwa budget ni athirite mweri ya 6 daibira ngavana twakienda ke assembly ni ku change ya budget ira na supplementary budget right now tukuona utebyo te supplementary budget ira retwa Ndene assembly kana kebe ketigirire kutangwe na budget were kumbere kutina thina lagi bati kwetha kwina wiano na mungwatanio njia bungi ni gicokio bunge kia Kegembe South withiro te minister kinya umwe athuri ni Kawira kuma ku tiga monini wa ngavana Isaac Mutuma uria nawe bakuga ekitwe otakioni utingugi ari nayo ya gwita kuguanithenwe na igita ria ngavana Kiraito Murungi ona kinya ria Peter Munya riria anini bao no bari a minister balancing ya minister sio tisa Ndene County South na ugiti deputy ngavana kuma kuo lakini deputy tena portfolio no reko thirikari ya Kiraito ni kwari na ntochio au mitiania kwa tu ntochio na advice okay na portfolio ya department ya finance so ito kwenda kinyori kunwe etho te muntu tute pulawa kana ceremonial ni deputy etho kinya na area kwanjibika na kwanjibika enda tumnya area cio cio to imbalance Kegembe South ete i eta erwe pasiri no riko alafu na deputy ngavana nwe na batigurirwa ngui ya kurita na batigurirwa ngui ya kwewa role yewe ya karita tiguri athomete ngathiti yake mukuru wa ngavana Kawira tawe murega baichu nungi akari batarithitie mithega na bariuga na tigi utonyera saini atiti ai thirikari metho nthoni igwatanirwe ta nkurumbu na njuri ibura nkwira Kawira ni mwana na watanire na MCA beto kenda bamya kuritanira ngui na menye nwe twathurire batwe ti muri atwathurire tu kwe ngwira ya first lady kana first gentleman na batikwithwa na ngweke lakini watena mamlaka ya kuingilia manto public ya ngavana kuwa na abatu kweto kinya komenta kana imwa ya ushauri ke bai bond room te public no toka kuthukia ngweke maoni yake ti yake na tukero kete maoni ya murea yeto ya ngavana tuona manda Priscilla manto na ngavana ya kinya mesimaniyo lakini otia komenta anje waita bungi ito to kwena kwata no edo ereo mukuru na mwekuru kendeniwo no tu mutale mukuru ngani neto mushauri okeo kindele lakini onto maoni ya Meru to baringire kura ibethwa free como advice lakini publicani kana kuruya nantu. Dennis Mugendi Weru Wikendi mushini o Maua kaunti ya Meru.